atas nama Ahmad Amiruddin dan perwakilan pemain Victor Luis. Langsung saja untuk persiapan terkait besok melawan Maldives. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Baik, terkait pertandingan besok, hal baiknya bahwa Victor Luis, Savio, Hilmansyah sudah kembali bergabung bersama tim. Hal kurang baiknya, Gleison, Salman, dan Masnari masih proses pemulihan pasca sakit. Tapi yang saya pesankan ke para pemain, percaya diri, berlatihlah seperti kamu bertanding dan bertandinglah seperti kamu berlatih. Itu saja. Dan terakhir, selalu punya kebanggaan ketika kalian memakai jersey PSM. Untuk pemain, kalau preparations for tomorrow is preparation. You can speak in Portuguese. How's the preparation so far? Selamat malam. Amanhã nós sabemos que vamos encontrar uma grande equipe. O Malute tem os objetivos deles e nós, PCM, temos os nossos objetivos. Então, as duas equipes amanhã necessitam dos 3 pontos. Sabemos do nosso momento, encontramos um momento de dificuldade. Então agora nós estamos trabalhando muito forte, mentalmente. E amanhã, se Deus quiser, seremos felizes e conquistar os 3 pontos. Baik, terkait statement dari Malut seperti itu, pertama-tama kami hormat, terima kasih atas rasa respeknya kepada tim kami. Ya, memang PSM pada dasarnya dalam kondisi yang kurang bagus karena rentetan hasil yang buruk ini. Tapi kami melihat bahwa pemain senantiasa bekerja keras. Insya Allah masa-masa sulit ini akan kami lalui bersama. Semoga secepatnya. Terima kasih. mungkin untuk pemain, bagaimana para pemain melihat laga yang besok akan berat, bagaimana kesiapan mental di ruang ganti. How's the preparation of the players mentally in the dressing room? Igual eu disse, todos nós jogadores sabemos da nossa situação. Não é um momento fácil, mas as únicas pessoas que podem reverter essa situação somos nós jogadores. Então nós precisamos continuar trabalhando forte, fisicamente, durante a semana nos treinos e mentalmente. E como eu disse, nós sabemos qual é a nossa única solução, é conquistar os 3 pontos, e somos apenas nós que podemos conquistar esses 3 pontos por nós. Então o objetivo é só encontrar o caminho das vitórias. Está bem claro pra gente. Mungkin ada pertanyaan? Mas Leo? Dalam demikian izin saya sesi press pada malam hari ini, khusus untuk pertandingan tersebut.